Hürmetli tomoshachilar, muhtoj kishilarga yordam qo'lin so'zi insoniy ham diniy yoqdan eng birinchi vazifamiz bo'lib turadi. Dindar kishi bu ülkede her vaqt oldingi ham o'rnak bo'lirga tegish. U qilgan barliq izgiliklarni faqat Alloh rizoligi uchun ishlar, ham hatto kishidan rahmat so'zida kutmas. Allah Celle Celaluhu da daha bu alemdeyken bile Alloh Teala da bu dunyoda qilgan iyiliklarni ajrsiz qoldirmas. Hozirgi voqea bizga mana shu haqda so'ylaydi. G'afur etingiz. Ruxsat etingiz. G'afur. Nishisiz? Analiz natijalari tishdan so'ng belgida bo'lar ekan, yorar endi. Annemning qalbiga ur. Keluvchilar yo'qmi bo'y? Birovda o'xsha ketirmadimi? Ne qizg'anish, yo'q shol bolam. Keluvchi bo'lsa ko'pdan kelib aytar edim. Ne ishlaymiz aboy? Annemni ko'ra turib o'tiramiz bu it. Bolam, so'ragan daruvlar oltin bayasi. Men hozir ne ishlayman? Biror amalni topirgan. Narsada bo'lsa ishlarga tegishman. Bulay qul qo'shirib o'tira olmayman. Men o'sha zerga ketdim. Qo'yan tobasin bolam. Bizga burchi bo'lganlarni yurib chiqam. Sen anem yonina boraver. Solih hozir qayta. Daruvlarni olirga ketdi deyarsin. Yarar bolam. Retseptni o'g'lina yozib bergan edim. Dorilarni ola olmadilar, tabib efendi. Страховой polislari yo'q ekan. Nega aytmading? Aytgan bo'lsam biror chora ko'rib operatsiyaga kiritgan bo'lar edik. Ne qizg'anish. Narsa kerak? Mandara kim? Salih qo'ydi. Darularini olib qo'ydim. Aning bir shilmasin deydi. Amarim tugallana menim. Ketar shaq jetdi. Asxat. Bolam ayt. Baxilligim bersin. Men andan g'amar bo'yi baxil. Aldım abi. Darılarını aldım. Nega annemning bir o'zini qoldirding? Aning sog' bo'lishdi o'g'lim. Men ondan baxil. U da menga baxilligini bersin dedi. Endi baxillik u. Bo'ldira olmadim. Annemni qo'ray olmadim. Bishora niyam. Rabbim sendan manga rizo bo'lsin. Avru vaqtingda yordam etirga tiladim. Lakin birini dashiy olmadim. Şu an o'zimni g'afur eta olmayman. Yetiştirebilseydim. Tegishli darrularni vaqtida to'bolgan bo'lsam balkim meni g'afur etanim. Qayg'ingga shara, yaranga davo topa olmagan uchun. Zinhar uchun meni g'afur etanim. Uzoqlamay yangadan kelirman men. Bayramda senin yanına onuqlarını da alıp gelirmin.
Vaqtınız barmı? Albatta. Bir minut tınlay almasızmı? Tinglayım sizni. Kimden sorarga da bilmem. Sen heybet kişiga aşağınsın. Yürek tübeklerden keldim bu yaklarga. Yüreğim hastahanada yata. Hali big ağır. Kolumuzda bir soqur tiyin okşa da yok. Mine şarasızlıktan sıranırga çıktım. Allah rizalığı için yardım et bana. Albatta. Allah tizden soğuktursun. Мәгіз. Allah senden razı olsun. Nindigine dileklerin olsa da Allah kabul etsin. Alo? Сен хәзер кайда? Тукталышлар тирәсендә идем. Нәрсә кирәк? Кибеткә кереп чыга алмассың, Салих. Балаларга футболка алыр идең. Чыгармын? Ярарма турым, кайгырма. Монда гына бит. Яра, рәхмәт. Өйдә күрешербез. Сау бул. Әтием бүләкләр алып кайтам әнием. Алып кайта. Әйдәгез ишек алдына. Мин печеньеларны алып чыгам. Гайша апагыз да хәзер килә. Ярар әни. Рәхмәт җаным. Тәмле булсын. Бик тәмле булган. Рецептын бирерсең әле? Бик җиңел рецепт ул, бирермен. Кара, Сәүдә ханым. Теге ана белән улны күрәсеңме? Кайсысын? Әнә тегендә. Алларында үлчәүдә бар бит. Яшел яулыклы хатын белән зур гәүдәле егетне. Әйе, күрдем. Шулар бит, әйе. Әһә. Теләнәләрме? Теләнә дип тә әйтеп булмый. Үлчәнгән кеше күпме тели шуны бирә. Теге аның янында егет бар бит. Аутист ул, авыру. Бер кемнәре дә юк. Анасы улының гариплеге аркасында эши дә алмый икән. Үзләре бик әйбәтләр. Әйтәсе килгәнем шул, хәер биргә теләсәң аларга бир. Сукыр тиенгә дә мохтаҗалар. Аяк киемнәрдә тишек тышык, эс башларда таушалып беткән. Яр яле әйттең күрше. Кулдан килгәнне эшләрбез. Аларга да печенье бирикме әни? Әлбәттә, балам. Минем балам бигрәк мәрхәмәтле инде. Җаным минем. Бер табак әзерлим, ләкин үзеңә генә авыр булыр. Гайша апаң белән бергәләп барырсыз, яме? Туган, син бик яхшы кешегә охшагансың. Кемнән сорарга да белмим. Зинһар өчен ярдәм ит миңа. Ирем хастаханәдә. Бер тиен акчам да юк. Йөрәк төбәктән килдек. Ярдәмгә мохтаҗбыз. Син бик яхшы кешегә охшагансың. Зинһар ярдәм ит безгә. Алдакчы. Шуны күрмә туган. Алдакчы бу хатын. Әле бер сәгать элек кенә күпме акча бирдем мин сиңа? Нишисең син? Кемне чакырасың? Булар кем? Алдакчылар. Бандамы сез, ә? Югалманнан. Саптар. Жаның кадерле икән, табаныңны ялтырат. Кычкырсаң авызыңа пуля эләгәчәк, әйдә бар. Юлыңны дәвам ит. Дәвам ит. Менә моны сиңа китердем. Әнием пешерде, бик тәмле. Рәхмәтләр яусын, балакаем. Әниеңне куллары сызламасын. Юнус, кара, бу туган сиңа ни алып килгән? Синең исемең Юнусмы? Юнус пәйгамбәрнең исеме кебек. Ә минем исемем Вәли. Вәли. Әйе, Вәли. Улымны бик шатландырдыгыз, балаларым. Кайчаннан бирле мондый тәмле ризык ашаганы юк иде. Әниегезгә дә рәхмәтләремне җиткерегез. Сәламнәр әйтегез. Ярар.
Әнем қабат пішіргәч тағын кетірермен sizga. Sen tatlı mamık yaratasыңмы? Ne, mamık kibik, kubik kibik. Алсы түсті ол. Әтейім сатып алғаш сеңа да кетірермен. Миңа убыш жіберді. Ey balam, seni bek yarattı. Мен де аны яраттым. Siz қайда тұрасыз, апа? Bundan yırağırak balam. Seni şakırlık yırtımız yok. Lekin bu tirelerde köre alırsın bizni. Қайда кетейік енді? Тоқта қойшы, апам. Бұл менің қызыл машинам шабағына. Қоя тілім шунда алып бара мені. Мә, сенекі болсын. Енді сені ертсін қазір. Біз кетеміз енді анар тағын көрішірбіз. Башта сенекілеріні шығарық, қара. Мына қара, бұл сенекі. Бұл кімнікі? Seninki. Қара, тағым бар мұнда. Бұларында қара. Болтаң суға түшкен түсті отырасың, Салих. Әйтесің бармы? Нәрсе болдысың? Bir qort xotin yo'lda to'xtatib sadaqa so'radi. Ko'nglim shunday yumshardi ham bor oqshomni anga berdim. Shundan? Oldi aqshi bandi bo'lib chiqdi. Men uni tutqish kishilarim menga ostirdi. Kuchga qochib qutuldim. Ne ishlaysiň endi burshilma. Eng muhimi sening niyating ezgi bo'lgan. Shul g'inami? Meni ahmoqqa sanadilar, aldadilar. Ezgi niyatimni yerga solib toptadilar. Onday nashar niyatli kishilar bek ko'p. Sening g'ayibing yo'q be. Sen ul aqshanda Alloh rizoligi uchun bergansiň. Butan bir kimga da suqir bir tiyin da bermayashakman. Lekin buning ishingina xayr berdan to'xtasak, shundan da muhtoj bo'lgan kishilarga yordam eta olmayashaqmiz. Men ul aqshani nindi og'irlik bilan ishlab topganini bilasan. Borsida bir tugul. Tutib shunday kishiga topshiraymi? Bir tomchi suv da yo'q, bitta vassalam. Sen de bermaysan. Uf, yarar Salih, yarar qizman. Ayda tobin ortidan o'tirayq. Bolalar, aydagiz, keligiz. Kel, qizim. Tegi qort opa bilan o'g'lina yordam etmaymizmi hozir? Kimsin ular? Autist yigit bilan qort anisi. Shu kunlarda qorshi pishmoqda o'tiralar. Yo'q. Bunday kishilarga aldanib yo'marlik ko'rsatmaymiz. Bu haqda butan so'z bo'lmasin. Men anga qizil mashinamni berdim aytdi. Nishik shotlanganini ko'rsang edi. Tatlı mamık satışı ötkende ettiğim sana da alır dedim. Butan bir çubuğunu da verme. Alarının barısı da aldıkçı. Tatlı mamık da almıyorsun mu? Sen alırmın oğlum. Ol aldıkçılarga yok. Anladın mı? Ben namaz okuyayım. Davuşlama yeme balam. Olam? Yonas? Balam? Ne buldu sana balam? Temperaturan ko'tarilgan sening balam. Bag'rim benim. Jonim benim. Nishlarga ekan Xudoyim. Nishim ekan Rabbim. Ey Xudoyim.
Мен хәзер юка шәй пешерәм. Маңгайыңа сиркәле чүпрәк куям. Хәзер бетә. Әнкәсенең җимеше бер дә борчылмаямы? Мин һәр вакыт яныңда балам. Сиркә белән юкәнең күпме файдасы булыр? Табибка ничек алып барырмын да ничек дару алырмын? И Раббым, син миңа ярдәм ит, илаһым. Рәхмәт яусын матурым. Сау бул, жаным. Исән бул. Рәхмәт. Малай кайда? Монда иде. Хәзер карыйм. Кил. Менә монда. Анда ни эшлисең, улым? Әйдә, әтиңне үпитеп алалы. Эшкә барам. Хәйрле юл димисеңме әллә? Хәерле юл, әти. Рәхмәт, балам. Баһадирым минем. Синең бәхет үбешеңне алмыйча чыгаммысың мин? Ярар. Сау булыгыз. Хәерле юл сиңа. Келді. Кем келді, улым? Юнусның әнисе келді. Юнус қайда екен? Әйдә, әнием, бәлеш пішір дә алырға алып барайым. Анар иртәгә минем туган көнем бит. Аларны да чакырыйга ни, зинһар өчен. Белмим инде, улым. Әтиеңнең сүзен тыңламасак дөрес булмас. Зинһар өчен, әни. Әтием бүтәннәргә ачулы. Буларны ачуламас. Анар Юнус минем дустым. Әтием туган көнеңдә барлык иптәшләреңне чакыра аласың димәдеме? Зинһар өчен, әни. Зинһар өчен, әни. Зинһар. Булай барса син тиздән өйне дә бирерсең. Игеле фәрештәм минем. Әйдә, бәлеш пешереп барыйк алайса. Китә, әни, китә! Исәмесез, туган. Без бая синең белән сөйләшкән апаны эзлибез. Теге аутист баласы булган апаны. Аның исеме Юнус. Юнус бик каты авырый икән. Мискин ана нишләргә дә белми. Юнус авырыймы? Әйе шул. Бүген беренче керемне аңа бирдем. Аспирин белән берничә флюсын алам диде. Табибка барырлык акчалары юк. Бичараның страховой полисы да юк икән. Өйләре кайда белмисезме? Төгәл белмим. Дөресен генә әйткәндә кайдадыр тимер юлның артында яшиләр. Барак шикелле нәрсә төзегәннәр диме үзләренә? Без дә шунда барыйк, мәни. Ни әйтим, яннарына барсагыз бик савап булыр. Әйдә, башта сеңелкәшемне алыйк, аннары бергә барырбыз, ярыймы? Сау булыгыз, туган. Сау булыгыз. Улым, Аллах Тукта, ризалыгы якын килмә. өчен Бер садака. адым да атлыйсы булма. Югал моннан. Бик кыен хәлдәмен, туган. Баламның хәле авыр. Хастаханәгә яткырга кирәк. Дары алырга кирәк. Әкият сөйләмә миңа. Банда әгъзасы. Бар кит дим сиңа. Ачуымны кабартма минем. Бирсәң дә, бирмәсәң дә Аллах разый булсын. Күп ишеттем инде мин бу әкиятне. Берәр җиреңне сындырганчы югал күземнән.
Әй, шушы бугай. Ярар. Әне қара шырқыш! Юнус, мен келдім. Сеңа дарулар алып келдік. Балақайым, температурың бек юғары екен. Ләкин борчылма, бу дару булышырга тиеш. Абай, қарап қолында сенің машина. Юнус. Әйдә, балам. Әйдә, ич шуны. Соғылғашақмы, әнне? Иншаллах, балам. Әнесі қойда екен. Үйге қайтқан болған аспирины бар екен. Иң яхшысы біз ашарына бір нәрсе алып, ярыймы? Ярар. Бәлкім аңа қадар әнесі дә қайтып жетер. Юнус, біз кибеткә барабыз, ярыймы? Тиздән қайтырбыз. Әйдә, қызым, кел. Кел. Үлшәнігіз. Зинхар үлшәнігіз. Балам ауыр халде. Үлшәнігіз, зинхар. Үлшәнігіз, Аллах хақына. Зинхар үшін. Қанымнар. Үлшәнігіз. Ялварып сұрайым. Үлшәнігіз. Ярдәм бер, Раббым. Түзәргә sabırlı bir Rabbim. Aşamazsan savukmuşsun. Çok yigit ekansen. Әйдәгіз енді балалар, қойтырға вақыт. Әтегіз қойтқан шүйді бұлық. Юнус, бір өзі қаламы? Йоқ, балам, әнесі қойта бейт. Менә мен аларға ош тапшырдым. Ертеге тағын келербіз. Әйдә, башта Юнусны ятқызық. Ертәгә тағын киләбез, яма. Ертәгә хәтле сауығасың. Сине туған көнім алып барам. Син нинди торт яратасың? Җимешлене, әллә шоколадлыны? Ярар, шоколадлыны. Әйдә инде. Без ертәгә тағын киләбез, Юнус, яма. Әйдәгез, әйдә. Йөрі, hadi. Нәрсе? Әйдә, туғырда ярар. Көнің нешік өтті, әтесі? Ашуны кетірген тіләншіні санамасаң әйбәт. Тағын тіләншімі? Бөтен бішмақлар туған. Бірні сыл яздым, күшке тыйдым өзімні. Еміштір хәлі бик мүшкіл, баласы ауыртайымыш. Бәлкім шыннан да. Бір сөз әйте көрме. Я сені де рәнжетірмін. Башқа нәрсе турында сөйлешик. Әтей, мен сиңа бір нәрсе әйтмәкче идем. Бу бик мөһим. Мен нәрсе әйтәсеңне беләм, улым. Шулай? Иртәгә синең көнең. Оныткан дип уйлыйсың әллә? Иртәгә минем улыма нәкъ 7 яшь була. Һәм ул бананлы зур торт сорый. Юк, әти, шоколадлыны. Кызык. Һәр вакыт бананны сорыйдың бит. Ярар, үзеңә кара. Иртәгә синең көнең. Ни теләсәң шул булыр. Татлы мамык та телим. Ярар, ансын да алырбыз. Tamam.
Hayırlı kişiler kızım. Sizga da. Allah sizden razı olsun. Balam buldur olğancha siyledi. Bu yaxshiligingizni ömür boyu Siz unutmayacakman. narsa, ortiq narsa yo'q. Yunus nishik? Biguk yaxshi tugul qizim. Tabibqa ko'rsatmishi bo'lmas. Agar bulush olsangiz, duoshi bo'larman. Rahmatli bo'larman sizga. Alloh haqina. Narsa? Xayrchilar hozir uyga olib kela boshladimi? Narsa? Sen bugun meni to'xtatgan tilanchi tugilmisan? Yeter endi billahi. Hozir uyimizda da tinchlik yo'qmi? Solih, qizman. Yolg'ishasan. Ayda, Alloh bersin. Ko'zma ko'rinasi bo'lma. Solih. Narsa? Qaychandan beri so'zim o'tmay boshladi. Vali. Vali. Ati! Vali. Ati, qutqar meni, Ati! Vali. 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 Solih, narsa bo'ldi? Nashar tush ko'rdingmi? Bikta nashar. Vali ko'z oldimda o'qmonga tagrab tushdi. Ilgir olmadim. Tutib qola olmadim. Xayrligagina bo'lsin, amin. Men nashar tush ko'rgach, sadaqa berga kerak deb aytdilar bit. Balalarni qilsin ishing. Olay o'ylama, Solih. Kimningdir mumkinligi bor, kimningdir yo'q. Xalillar yorlilarga bersa tegizlik o'rnashir. Anlari nasharlik o'rnak tugul deymilarmi? Men tort olib ketdim anisi. Qaytganda opam bilan jizlayni olam. Tag'in bir narsa olaymi? Minda. Yo'q, bir narsa kerak tugul. Isani men qayt. Olaysa bu shibar yigitni da o'zim bilan olam. Yarar. Ayda ketdik. Qizlar uyda qolsin, erlar uramga chiqsin, ayib bitadi. Tatlı mamıq satışı kursak alırız, ayıb bitadi. O'zima ham iptashima hamda singlima olam. Ko'rsak olamiz. Jami? Ura! Ayda. Bugun nishi bo'lsa-da o'xshataman bolam. Birda qayg'irmaymi? Seni tabibga olib boram, dori da olam. Sovuq ashaqsin. Yararmi mening marhamatli, aqlli o'g'lim? Mana shuni tilaymadik. Ko'p shokoladli. Shuni turib berigizin. Albatta, efendim. Jidi shamda qo'yig'iz. Yarar. Üstüne yazdırmayın Mati. Shundan so'ng unutdik. Ne yazsınlar? Allah'a şükür veli usta deb yazdırsak bulamı? Bo'la albatta. Hamma bu xatli harfni siydirib bo'larmikan? Az harfli jumla so'ylargadir balkim. Öyle değil mi? Aha. Mana olayıq. Yarar. Hazır vermeyin. Ahmet, Efendim abi. mana motor etibdir, yanına şam bilan bingalyotda qo'yarga unutma. Koymayı da unutma. Yarar abi, yarar. Yunus'ның әнисі. Әтем, мына bu Yunus'ның әнисі. Аны да туған күніме шақырырға тілейм. Yo'q, yaramay. Yunus туған күніме келем, апа.
Ah, kela olsaydı. Ah, kela olsaydı. Yunus'un hali bek ağır. Tabip kalıp barga kerak. Sen nerse, bütün жерде алдыбызга чыгасың. Нәнигіне балаларның хисләреннән файдаланырга ялмыйсызмы сез, Yalganlamıyım efendi. Oğlum ule. Sen halime kırsan idi. Әйдә, улым, киттек. Sizin aşığınızı nişik gidirgenmindir bilmem. Lakin Allah balağızını havuf xatirden saklasın. Zinhar үшін әтті, Юнусқа ярдәм итик. Аның улы ауыру, ул минем иптәшем. Иң мөһиме син ул акчаны Аллаһ ризалыгы өчен биргән булуың. Allah sizden riza bulsun. Юнус тиз генә сауыксын, ярыймы? Шундук табибка алып барыгыз. Мин аның тортын бүлеп куям. Аннары татлы мамык та алабыз. Allah seni barlık havuf xatirlerden saklasın balam. Әтәй, татлы мамык алып килем әле. Йөрі. Оға акча берим. Ләкин вакытыбыз тар. Тиздән кунаклар киләчәк. Мә ал. Рәхмәт әтием. Бер шәй. Soğuğırımı tabip efendi. Zinhar ayt. Нәк вакытында алып килгәнсез. Әз генә сынау калган булсагыз, эпилепсия тотар иде. Аннары мондай хасталарда эпилепсия 2 мәртәбә куркынычрак була. Рәхмәт яугыра. Bir izgi bende sebepçi buldu. Allah'a şükür. Кинәт юлга атылып чыкты, әфәнде. Минем гаебем юк. Беләм, туган, күрдем. Ярый алабында. Югыйса машинаны туктатып булмый иде, беләсезме? Мин дә аңламадым. Күрше, Аллаһ ничек саклап калды. Кемдер аяк шалды миңа әти, шуңа йыгылдым. Төсем бик авырды. Кем аяк шалсын, беркем дә юк иде. Юк, кемдер аяк шалды. Валлахи кемдер аяк шалды әти. Кем аяк шалырга мөмкин соң? Кемнең аяк шалганы мөһим түгел. Моны кем кушканы мөһим. Биргән садакагыз бар икән. Дөрес әйтәсез. Биргән садакабыз бар иде. Аллаһка шөкерләр булсын, биргән садакабыз булган. Моннан соң да гел шулай булачак, иншаллах. Калды, шөкер. Вәли. Шөкер. Şükür. Barışılma balam. Veli minanın ilişini bulup koyam dedi. Tigil soğuksun dedi. Şükür. Sen o tatlı mamık talaşak iken bilesin mi? Veli. Şükür. Bu тортмада шоколадлы торт бар. Biz аны Хәнифә белән алдык. Яраттыңмы, Юнус? Ниһаят страховой полисыгыз да әзер. Мин тапшырганга карамагыз. Артыннан хатыным чапты. Sizge нәрсе әйтергә дә белмим инде. Өметләрем сүнеп барганда, siz ярдәмгә килдегез. Алай димәгез.
Мен sizga qarata bik rahimsiz bo'ldim. Men sizga rahmat aytırga tiyishman. Ma'nasiz keriligim ham yolg'ishim orqasida o'limni yo'qotgan bo'lar edim. Oldim chiqmagan bo'lsangiz, berigiz qo'lingizdan o'pim. Bundan so'ng siz mening ikkinchi aniyim. Esenligingiz ham baxtingiz uchun qo'limdan kelganim barini tashlayacakman. Har otnada Vali bilan hal bilirga kelishakmiz bunda. Valiga qolsa ul Yunusdan ayrilmas edi. Bektamla, yebit. Meni bir minut tinglamasizmi? Yiroq tibakdan keldik biz. Erim xastaxonada yotdi. Alloh Halol. Tortilma. Aldaqchi bo'lsang da, onun ismin, onun rizolig'ini tilga olganing uchun beraman sana. Alloh rizoligi uchun beraman. Haydagiz. Hörmətli tamaşaçılar, turmushda keng ko'ngilli kishilarning yaxshiligidan, mehribonligidan foydalanırga tilövçilərni yaş işaratırga bo'la. Shin muhtojlar bilan aldaqchilarni ayira bilirga öyrənirga kerak. Agarda barsına da bir qarashda bo'lsak, foydalanırga tilövçilar orqasında muhtoj kishilarga yordam qo'lin so'zmishi o'zimiz o'ng'aysiz holda qolib, gunohli bo'luvimiz bor. Ve ciddi bir mesuliyet olur.